Kubor nakaslem jong unong san hima. Kasing Hanyo Tribe Integrated Territorial Organization Penensok Sao Area, kala ay kajingkersyan bapuray kadorbar syanong mausenram, kabalaray banumsya yakiriunget Hindu bakin wan le niam yatra hakrem mau jembun. Dangsyan kadorbar syanong mausenram kalaray ban khang yakiriunget Hindu, kibaju penlong yakakrem mau jembun kum kajaka maneblay, bat kalaray banumsya syu yakati kajaka ban maneblay, handai ban penlong bet tang kajaka jengokai. Kani kajing persya kasyanong mausenram kalong hadian, baka kenhun kiriunget Hindu kila temu ban penlong yakni kakram kum kejakale niam yatra hakashpo tarik bat khatwe tarik menta ubnai nakalyang kaseng kala kentu ya kadorbar shnong mausenram bakam dei ban ailat yakum kini kijingle niam namarkan kta yaki weipat kinong jengok kai perthei kum juru kaseng kala penpau bakan long kabala khre lupa banum ailat lada kini kiriunget Hindu kinwan jubor wat habala khang yaki na kalyang jumi ka hito penenso saulja Tolong kawin na ki seng malang di ba dan na kadang kain mau senram din bangila ilang bakilat kai kubor ya kaji penpau jong ka dorbar snong mau senram agba na kaliang jong dorbar snong mau senram ka larai ban nomsa nane ban nomsa ya ki briu kita kinongyat pilgrim di rungi Hindu di bamut penpelong yang kata ka yatra yang kata ka yatra ada gajing mana belai kena mau jembun kena kalian jungi ka hiko ka madona kena kain mau senram ni don berpempau misko banai gajing kersan ke Bapura Kajikirsan ya kador basnong mau senram habade bekarai ade bekarai jo kador basnong panomsa ya kini ki dungi Hindu ban pelong iki maneble ya ka krem mau jembun kamdei ka mandir kali kali kubor bagi pikir baka ka krem mau jembun kamdei ka mandir andre kadai ka tourist spot lane kadai ka kawai na ki jaga jungokai prothei kabadon kadai ki khan jungi barka kremo jubun kalau kawai na ki jaga jungokai ka bapawnam kadai khan jungi hagbala long try da kasno mau sunram ke ni kumki hot ka sing hitu kadai khan mau sunram ni penpau ya di persya harin pangili ya ki kubor lang bakilat kai kubor ba nega seng lele ka kenhun ke sinyam Hindu ki bamut ban yai lai lele ki bamut ban wan jubor ban yai lai ya ki bor snong ki bor thau kamtam ya bor snong mau sunram ya kador bas snong mau sunram hak bakili yo kilalek ban pan enosi Kelai ban usi na progres jong deputy commissioner klem da pan usi na kador basnong ya kum kini gijat kenhun lele kini ki sinyam Hindu na kalian jongi ni kentu ya kador basnong mau sunam ba timde ban ailat karena kalian jongi kum kiseng ke wene kiseng phalang Ginom sya dalilay ba kini kinuwan ban pelong ya ka jing maneblay ba kani kan kta ikiwepat kan kta ikiwepat kinong wan mo kay protay namar kani ka kremo jubun kamday na kamta ban maneblay andre kaday namta ka ilawrong namta ka jing mo kay protay lani ka tourist destination ke nakalen jungi ni penpau di jing persya ya kene jing kemu jongki kebang ilang ba kilap tai kubor ba kumpala penpau da kador basnong mau senram ba imut ikmur ban wan jubor kena keleng jongi long ready hakno nofor lada kador gono ka jing kemu ban wan jubor nakleng jongi inom ailat dalile bat ni long ready bar ni kersan dia kador basnong mau senram na kebenta
nam ta kene ka kam ma halo karai jo do bosnong ni kersan abade kene ka jingmu ka jing persya jo do bosnong mau sunram na ka ta nam ta kini kisin yang Hindu ban ngin no mailat dalile ngin no mailat dalile ya kini kisin yang Hindu begin wan ban pelong ya kene yatra lene ka jing maneble ha kene ka kram mau jembui namar ba ngin nom nakliang jungi ngim ton kano ka jing persya ya kano kaniam tehenrei ba finwan man maneble ha kene ka kram ni nakliang jungi nginom la man piang ban nginom ka jing persya ka jur ni persya jur halor kene ka jing khmu jongki khamtam ka jing yai lai ya gi bor snong ya gi bor thau te kene kalong ko bor ko sai na ka kini i kunhun ba nginom sa lele na ka bakin wan matulong ya ka manwan matulong ya ka mojumboy kum ka jaga manible te kene kalong ka kruwo sa ini i kunhun lele kita ki kunhun Hindu manwan matulong ya ka yatra pilgrimage